Ni mu gihe Rayon Sports ikomeza gukora transfer mu banga rikomeye ndetse ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bugongera gutanga icyizere ko hari n'abandi bakinnyi bagihishiwe, haba umukinnyi nko ku mpande nk'uko byatangajwe na Murenzi Abdallah mu magambo ye yavuze yitonze rwose. Abareyo ubu barimo kwishima mu buryo budasanzwe, aho bari baratangiye gutekereza kabiri kuri abakinnyi bareyo bari batangiye kuzanamo, ariko kandi bimwe bigahura neza n'ingingo z'akasamutwe zindi zari ku ruhande ziri ku meza RGB bitaraha ubuyobozi mu buryo bweruye uyu Murenzi Abdallah. Ariko nanone ibyo byo ntabyo tujye gutindaho, ahubwo izi transfer hari amakuru twabashije gutohoza ndetse dukoresheje bamwe muri abandi kava bacu baherereye neza mu ikipe ya Rayon Sports bari indani ya Murenzi Abdallah, bakomeza kugenda batubwira amakuru adasanzwe kandi akomeye. Ese niba iki noneho tumenye muri transfer, ntabwo turi buze gutenguha, weho bana natwe ubundi dukurikire kugeza ku musozo, uraza kumva amakuru adasanzwe twabashije gufatirizaho 5/5 mu rubuga rw'imikino. Kora subscribe kuri Gikundiro Info ndetse no kuri Rayon 50 TV ubundi ujye ubona amakuru abagezweho yizewe. Tubaye ikaze. Bibaye nyuma y'uko basinyishije umukinnyi rutura guturuka muri Benin, Antonio Atiso Tokojo. Uyu ni umwe mu bakinnyi bavugishije ibitangazamakuru bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone burya abareyo muracyahishiwe mu buryo budasanzwe, kuko mu winga karundura wa wundi ufite amababa utaruka rwose akaba yumva iby'umupira uturuka mu gihugu cya Uganda, ashobora kuva mu kipe ya Vipers nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Amazina ye ntabwo turayamenya, gusa hari abakinnyi benshi mu kipe ya Vipers bivuga ko barangije amasezerano, kandi ni ikipe ya Vipers mu by'ukuri aho ihagaze bivuga ko irimo gutegura ikintu gikomeye cy'ivugurura, ndetse ikaba ishaka kuzamura iyi shampiyona hano muri iki gihugu cya Uganda, hafi mu kuyigeza kuri shampiyona y'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Tanzania. Amakuru akomeza kwerekana buryo ki iyi ekipe mu myiteguro ikomeye cyane hari abakinnyi benshi izarekana nabo, ari uko badafite ubushobozi, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo biyubake mu makipe adasanzwe kandi akomeye, ndetse anongera kugenda agaragara mu matsinda nk'igihugu cya Uganda ngo kikajya gisohora nibura amakipe 3 nk'uko aya makuru akomeza kugenda bivuga. Akenshi na kenshi abakinnyi baturuka muri iki gihugu cya Uganda biba byoroshye mu soko ry'igura n'igurisha kubafatirizaho, ndetse nk'ikipe ya Rayon Sports noneho iba ifite aba agent baherereyo, baba batubereyeyo, baba baryamiye amajanja. Amakuru yageze kuri Murenzi Abdallah, ariko kandi gabagenza gake cyane ku buryo aha we yohereje delegation muri Benin ndetse niyo yohereje mu Barabu muri Tunisia, aho hose arimo kugenda akurayo ibigendana n'amakuru ku mukinnyi uzwiho kuba yahindura byinshi mu kipe ya Rayon Sports, ndetse bigendana n'icyo umutoza w'iyi ekipe ya Rayon Sports akeneye, ndetse na directeur technique Dylan Rainer bakeneye muri abakinnyi mu kipe nshya. Ikipe ya Rayon Sports ikomeza kugenda ihwihwiswa ko igiye kubaka idasanzwe kandi ikomeye. Ubundi ibintu ikipe ya Rayon Sports irimo gukora muri kubona birimo kuba mu banga rikomeye, ntabwo ari ibintu birimo kwizana gusa, ahubwo ni impinduka zabaye mutamenye. Aha muri transfer ho ni ibindi kuko abareyo barimo gutungurwa cyane bigendana n'ibyo barimo kubona ku ikipe yabo ndetse n'ubuyo, aho transfer ngo zakorwaga abakora ku maradiyo bazivuze cyane, bigatuma abareyo baba confused, ariko ibyo nka bidahagije bikanabatura ngo mu mutego mu buryo budasanzwe. Ubu noneho no kubona umukinnyi ari uko ikipe yarangije kumusinyisha, usibye ab'indani begereye Murenzi Abdallah bashobora kuba bakora ibidasanzwe, ubundi bakaba batanga amakuru ariko baca amarenga. Ibindi byo ngo biba bigoranye cyane kubona aya makuru y'ingenzi ari mu kipe mindani nk'aya tubazaniye, ari kuva muri winga uturuka muri Vipers. Gusa nanone iyi delegation y'ikipe ya Rayon Sports iri muri Uganda iri gushakisha abakinnyi, ndetse ikaba yaranakomonze muri ikipe ya Vipers. Andi makuru avuga ko Uganda Authority nayo ari ekipe ngo baba baragezemo mu buryo bw'ibanga rikomeye,
kandi amakuru nayo akomeza gutanga priorite y'uko ariyo bakoresha mu bakinnyi bamwe bake banasohoka muri ekipe ikabazana mu ikipe ya Rayon Sports. Gusa nanone ngo bo barahenze kubera ko aha bigaragara neza ko badashaka kubarekura, bashaka gukomezanya no mu mwaka utaha imikino nk'uko amakuru akomeza kubigaragaza. Rayon Sports mu rwego rwo kugira ngo yubake ikipe ikomeye nuko irimo kureba impande zose kandi zishoboka, n'amakuru yagenzuwe neza kuri aba bakinnyi ikanigirayo ikareba ese ngo bihagaze bite, bitandukanye n'ibyo mwari muzi mu ikipe ya Rayon Sports ikora, aho bazana abakinnyi bagaforopinga cyane abareyo bagatekereza ko haba ngo ari inka bariye y'umwami ndetse nk'uko bibaserereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abo noneho si uko bizagenda kuko ngo Super Coupe ubu Wasiri arimo gutekereza ati n'iryari izaba, ubundi tukaza tukihorera ku kipe ya mukeba. Ibi abareyo barimo kubivuga babivugana ibyo ibikorwa bikomeza kugenda bigaragaza byivugira kuruta amagambo gusa n'ubundi yabonekaga mu bitangazamakuru, bigaragara neza ko barimo gukabiriza ndetse bakaba baganisha mu rimbukiro rikomeye cyane. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bakaza badafite ubushobozi bwo kuba banakina mu ikipe ya Rayon Sports, yewe habe n'ikipe ya nyuma ishoboka kuba banayikinira, ahubwo ari abo kuza bakarya amafaranga y'ikipe ya Rayon Sports barangiza bakigendera. Ibi byakomeje kurakaza abafana ndetse bivuga ko harimo n'ibigendana n'ibyumvikana